nongeye kugusuhuzaho kuri YouTube channel yanjye. Kwibutsa niba utarakora subscribe, kuyikanda, kora share ku nshuti zawe, comment, igitekerezo cyawe gihabwa agaciro. Kuri uyu munsi ngiye kukugezaho zimwe mu mpamvu utaruzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitinya kurasa muri Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru ubusanzwe yitwa Repubulika ya Rubanda Iharanira Demokarasi ya Korea. Iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, umurwa mukuru wacyo witwa Pyongyang. Iki gihugu kikaba gituwe n'abaturage miliyoni 25,368,620. Bakaba batuye ku buso bwa kilometero kare 120,540. Kuri ubu iki gihugu cya Korea ya Ruguru kikaba kiyobowe na Perezida Kim Jong-un. Iki gihugu kikaba gikunze kugaragara kirebana y'ingwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwaka wa 2017 waje uzambye ibintu ku buryo bukomeye ubwo Perezida Donald Trump yajyaga ku buyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze Korea ya Ruguru igatangira gukaza igikorwa ry'ibisasu kirimbuzi ititaye ku bihano yashyiriweho. Aha Trump wari ufatanije na Korea y'Epfo abonye uburyo Korea ya Ruguru iri kugerageza ibisasu umunsi ku wundi, yohereje ingabo nyinshi mu myitozo ngo zifatanye n'iza Korea y'Epfo. Aha akaba yaravugaga ko ikibazo cya Korea ya Ruguru Amerika izakirangiza bitabaye ngombwa ko Ubushinwa bubyivangamo, kuko nabwo bwayamaganaga bwivuye inyuma. Nyamara iba benshi babibonaga nk'ibidashoboka, ariko mu by'ukuri twakibaza ngo kuba Amerika itaratangira kurasa kuri Korea ya Ruguru ni uko itayishobora, cyangwa reka turebe impamvu yabyo. Zimwe mu mpamvu zituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidatinyuka ngo zisuke ibisasu kuri Korea ya Ruguru. Aha twavuga Korea ya Ruguru imaze kugira ibitwaro kirimbuzi byinshi, ni nako bimeze kandi ku Burusiya buyiri inyuma. Mu gihe imirwano yatangira, imbaga y'abantu mu kanya nk'ako guhumbya yaba imaze gutikira muri iyo mirwano, haba kuri Amerika cyangwa kuri Korea ya Ruguru. Abahanga bagaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zikunda abaturage bazo ku buryo zitabasha kubashyira mu kaga nk'aka. Ibi kandi bigashingirwa ku bibera muri Syria ndetse na Iraq, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidatinya kugabayo ibitero, ariko zikaba zitabikora muri Korea ya Ruguru, igihugu gifite intwaro z'ubumara. Umwigimbakirwa wa Korea kuva mu 1953 uri mu gatebo k'intambara yabaye icubijwe n'amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinyanye n'Ubushinwa kuwa 27 Nyakanga 1953. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziteye Korea ya Ruguru, zaba zishe aya masezerano zikaba zajya mu kaga kuko Ubushinwa butarebera. Mu 1961 Ubushinwa na Korea ya Ruguru byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yiswe Sino-Northern Korean Mutual Aid Cooperation Friendship Treaty. Aya masezerano avuga ko igihugu kimwe muri ibi kiramutse gitewe, ikindi cyakwihutira kugitabara nta nteguza. Aya masezerano azarangira mu 2021 kandi agomba kubahirizwa igihe cyose atararangira. Ubushinwa kandi bwashora intambara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko buvuga ko impunzi z'abaturage ba Korea ya Ruguru mu gihe baba bari mu kaga bahita bisuka mu Bushinwa, bigateza ikibazo cyaho babashyira. Mu gihe tuzi ko Abashinwa nabo ubwabo ari benshi, niyo mpamvu Ubushinwa buri gihe buvuga ko ikibazo kigomba kurangira mu mahoro. Ubwo
ubwo perezida Moon Jae-in wa Korea y'Epfo yajyaga ku butegetsi ntiyasibye kugaragaza ko akeneye umwuka mwiza hagati ye na Korea zombi. Ibi kandi nubwo Kim Jong-un wa Korea ya ruguru atumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mwaka ushize yigeze gutangaza ko ibiganiro by'amahoro ari byo bishobora guhosha aya makimbirane. Wakoze gukurikira YouTube channel yanjye, nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo inkuru zanjye zikugereho umunsi ku munsi. Yari Pacifique Ngendasana. Ciao ciao.